Kubor nakaslem jong unongsan hima. Nyotrap Youth Development Council Mauring Keneng Circle minta kasngi ka pratrik urumpang arjar pesan kala pentip baka seng kala shimi kasin jam ban penong deka rensan nyatainya ni ka panel discussion kam debate nak benta ki hendrungut ki gertong ki bane khun ki election MDC na soring kham MDC constituency habakran shakilat pathai khobor u president ki HYDC Mauring Keneng Circle uba Robin Nongrum ulaong baka jinyatai ansha tangi ki gertong ban kran Knang baki pat ba ka constituency kin yo asngo kin ya jong ki gertong shwa bakin let tap ya ka vote bat ula ongru hakani ki jinyatai anam sha ya ki gertong bakin pha na kinong yalam jong ki seng jong ki henrei kin hap kran bet dela dehi uba Robin ule tho balade pha jing tho shabaro hendrungut ki gertong bat na pening ki hendrungut ki gertong ki bala pentik na banwan ni shimenta ki long laingut kata u gertong ka Congress NPP bat u gertong jong ka khnam nakaliang jong ka Nyotrap Youth Development Council ng Philippine Mga Circle tingiwan hang ni ban penso lang ba kinigila ay ko mo suki ba ngidon ya ka chingmu ban pelong ya ka panel discussion akibin kaban salong ha khasan ter chung mai tham chung sem ai cha kusan but kaniga debate kan salang haki motion mo keneng hangtai po madam ministerium tiga ay bangi dan ban penso halo jong nilang ro kum kacet benriu khantam ya di parang social jong benriu so kham constituency namar kum bangi dir pro bahaka koi tarik jong brang hang in sechit ya kinomik mat kimalet mat hang tay po District Council. Di halon ring bentar dengan pusing ikuang peluang ini kan panel discussion debate. Di kecinku juga seng ikalong mengiwan sini syakmat dan persoi peta khot ban wer. Di kilong song jong constituency bagi sewa banyuan. Haga tiga sini dak sini. Kinsi oso yu ke ba kini kertong na baron rutuli kiba ana Kindrungut ki nongi pun yang kena MDC election kiba lapang krek mai di banyak kun nak review sama kampus konsi. Di ni dan hang ni ban personal ki pai ba bahag ni kesini ni la permit klang apa kacing terlihat dai HYDC Mauring Circle harga kacing terlihat bata soal kampus circle hag ni kesini ni pentip sepi barak pa ia kena program ni nam sya banwan man acingkren de kiwei pat ki bomde ki candidate kebomot la kalong ini nang parti la ni nom sya la ni ki jongro resono la ni la kalong chong kurta kathong ni kalong bet bagi kwa pai pa ko sosial jong ko sor kham ki nyo slow bat ki nyo bani den benta bet marhmat bat candidate kata bagi benta but sakaway pa ni kwa ba tip chipi na ba ngaliang sa seng nim dan benta IUM marka but kano ko political party ndai ni organize the program but ni kwa ba ni to be ba hakan ni si kasan tari ni ba entau sa ngaliang sa seng nim nam dai ni penyat itu program bawa ngilak man ni de gi volunteer ndai ki ba penyat pa ia dari panel discussion adibe di ba in sabhami ba na ba pundai so ki bios sen kata ni ka ko shai ni kwa ba so chiki barok ki ba yo so ba ki ba yi ba kani ko so pensawa ban ba kani ka durbi se la ba yo i de nakaliam so se ni la pendrero ba ni sa asha ki ni mar ko ki pri bijoni ka ba dan puli ni nomor pun dan segi beri bepek ini juga kubur kentip dan pak yang masih joki nomor mana lari kikuat dan kili kilap dan pak lebar WhatsApp ini kili joki hal ni nomor udah nomor dari perahar sanrio kendai nyolai santai bat sawi nomor kendai pera
Henry Lai, Nyo, Prahnai, Sanrio. Kini kini number berpilakan pak lama ke WhatsApp, ya kicingkeli kicopi, lesen hidup kicingkeli hakabidai bat kini kabangun nak NDC election. But yang lagi kicingkeli, nak yang cuni kum kesempat, nyen sa penkreat lagi kinca, borti lagi kan bright mana saya tu sini lah. Kipur kicingkeli nak supaya saya dia lesen dan kicingkeli ba gadis pak lagi kicingkeli kita. Yang kicau kicingkeli, kemudian nak yang cuma saya, lana kadai kicau kicingkeli kemudian nincim mereka tak tahu yang nak kita apa, imbu katakan cakap kita lah penkreat. But let's say lada kidon pat diki hajar kali kecil kibalong la kacong ting nakanya tu sen yang satan baik yang tu sini nama ni sutu ba kapor kamdei ke ba ni nomio bro sini nakwa namar kapor ko kucing biet ke bangio kadai tang nadu kadoi biji nestet apo sok lai biji ting la sutu ni namar kapor dari bukim let's say lada nilak ban poi tek kadoi biji ni don kapor tang ke masa pentai tekemut ya gitu bicingkeli bagi baik dan kita senang untuk konversi kita in sepek pada tu sini akan hukum bagi lek kenang ba kan tak lah kapor kenang ba merok iyo panjang pensyai ini mereka NDC election nafta susu dia hakabar ini bagi kursi di kubat terkenal posisi nakaliang cungi kuki no yalam joseng ni kwa teknik kipat ba baruan kenang ba ngatrai ba iba kidon perlak oleh se iba kesyani wi kurtong teng kile syakci yalam tu wi kurtong iba somon dan iba so telat kesyan kimio so iba so cuki wi ba kadidi kimio ba ni kedu ki wi ba kadidi teman kila ni cedoi dan kalian selesai ibu apa ini peta kalau kita sobe besar lalu we bertong we guna bawa soal kamu susi nampaknya berumur kini tenang berkinyo pencapaian bah harga bidai berkini ke MDC election ni langsung dia pak dari cinta kandidat kandidat kibala putih sini bah kikeluar bantuan di London kita kandidat kita minta sudah pak kita menen dengan pagi apa yang kedua iki te kecil ketu yang ada dengan saya tolong ini ketujuh ribu bapim sebahagian wan bani sih betalang sekali ga program kalau pelong ada saya nama kita semua kalau betai mereka ini bisa ikui dalam cukup arti dan di nomor siapa ni beri jono bertang kecil gua yang cumi kalau mereka itu yang kandidat dari wan saya soal ini wan sih betalang kumpulan mata lain itu perform. Parti-parti ini dekat parti Kongres, nangka parti NPP nangka parti ini, Kenam. Kita kami layo konform lah begitu. Malese kadang-kadang mesin jam apa kalian coba saya isi mesin kadang sejam dapat satu kilo hak ini buat kumpulan program nama kadang saya di Kyrgyzstan kalian cuma isi semua kadang mesin kuih jaga tak lupa kita lagi sama itu dia kadang mesin kadang program sesuatu mesin kawin konstruksi jadi update tentang election persoalan kira kalau mau sesuatu tiga hari pada pukul malam sesi ini pun bisa kenapa yang ini semua sehingga pukul ini bisa debate jika banyak discuss dengan begini bagi election. Di utara ini masalah boleh diskusi, boleh sebut, boleh